Ćao svima, danas snimamo tutorial kako popuniti DS160 aplikaciju u svrhu apliciranja za J1 Work and Travel vizu. Vi ćete dobiti u mailu link ka sajtu, ali ukoliko link ne radi, uvek možete u Google ukucati DS160 i ovaj prvi link government je nešto na čega treba da kliknete kada vam se sajt otvori. Kao što vidite, nekad to može da potraje. Iz spadajućeg menija ćete izabrati konzulat u kome želite da se vizirate. Za ove svrhe stavili smo Srbija, Beograd i ukucat ćete šifru koja se nalazi ispod. Idete obavezno na Retrieve an application, ne Start an application, zato što za sve vas smo mi započeli aplikaciju i jako je bitno da nastavite tu aplikaciju jer je ona registrovana kod ambasade. Znači, kliknemo na to dugme i ovde ubacujete kod koji ćete takođe dobiti u mailu, koji je jedinstven za vas. Zatim upisujete prvi 5 slova prezimena. Ovde smo stavili Petrović i 2002. godište. Što se tiče šifre, to jest what is the given name of your mother's mother ili koje je ime bake sa mamine strane, experience je svima, tako da znate, to je unikatno. I idete na Retrieve. Vama će se otvoriti prva stranica, ovako, gde će biti upisano vaše prezime, ime i prezime u native alfabet sa ovim kvačicama, znači Petrović, Ž, Đ, Š, na to možete obratiti pažnju. Zatim, sledeće pitanje, da li ste koristili nekad ko ime, odnosi se u većini slučajeva samo na žene koje su se udale, pa devojačko prezime, ali ovo ćete verovatno svi staviti no i telecode represented your name, no, znači ovo će isto svima biti no. Zatim vaš pol, muško, žensko, bračni status, verovatno će svima biti single, ovo se ne odnosi na veze, da li ste u vezi ili niste, tako da zato svima se ide single, datum rođenja u formi dan, mesec, godina, grad gde ste se rodili i state province svuda stavite does not apply i država Srbija. Kažemo, ovaj deo će kliknuti, zatim next. Na sledećoj strani će biti informacije sa kojim pasošem idete u ambasadu, u ovom slučaju smo stavili srpski. Ukoliko student ima dvojno državljanstvo, u ovom slučaju smo stavili da ima i bosansko, ovde bi ispod bila Bosnija i Hercegovina, i broj pasoša. Nekad se dešava da imate dodatno državljanstvo, ali nemate pasoš, to je u redu, stavite no. I ovo ispod pitanja se odnosi, recimo, ako imate srpsko državljanstvo, bosansko državljanstvo, a studirate u Sloveniji i imate tamo određena dokumenta da legalno studirate, ovde bi stavili yes i naveli još tu treću zemlju. Ispod stavljate vaš JMBG ovde i za studente koji su već bili na programu, ispod toga upisujete svoj socijalni broj. US taxpayer ID number ne upisujete, to se odnosi samo na građane Amerike. Na sledećem polju travel iz padajućeg menija ćete izabrati J vizu, J vizu, a onda ispod toga pod opciju J1. Što se tiče ovog pitanja, have you made specific travel plans? Yes, no, svi stavljate no. Kad bi stavili yes, tražio bi vam broj leta, znači neke precizne informacije koje nemate i ne treba da imate, tako da svi stavite no i intended date of arrival stavljate datum vašeg ofera, znači šta vam piše na ugovoru kada počinjete da radite, to stavite intended date of arrival, nebitno da li ćete leteti dan, dva pre toga, sa tim datumom ćemo se držati i većini će biti ovih 4 meseca, osim ako nemate striktno neki ugovor na 3 meseca, znači ovde se ne računa taj deo koji imate grace period. Ispod adresa gde ćete ostati u Americi, ukoliko u ovom trenutku nemate adresu smeštaja, skroz je u redu da stavite adresu poslodavca, znači adresa, grad, state, zip kod. Zatim pitanje ko plaća vaš program, opet u većini slučajeva to će biti neko od roditelja, ovde smo stavili otac, Petrović Dragan, broj telefona, e-mail adresa možete, ne morate upisati,
koji je odnos te osobe sa vama, da li roditelj, neki drugi rođak i da li je adresa na kojoj živi ta osoba ista kao vaša adresa ili neka druga. Ako stavite no, otvorit će vam polje da upišete neku drugu osobu. Na sledećem polju zatim je pitanje are there other persons traveling with you, da li drugi ljudi putuju sa vama, bez obzira da putujete sa rođenim bratom, sestrom, devojkom, dečkom, ovde svi stavljate ne, zato što vi individualno aplicirate, normalno je da ćete svi vi putovati sa nekim prijateljima i tako dalje, ali generalno znači stavit ćete no i prelazimo na sledeće polje. Na sledećem polju su informacije ukoliko ste do sada bili u Americi i imali američku vizu. Za vas koji niste, ovo će biti jednostavno, bit će no, 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 i da li ste aplicirali do sada za vizu, da li ste odbijeni. Znači, ajde krenemo ovo prvo pitanje, have you ever been in the US? Ako ste bili u Americi, stavite yes i otvorit će vam se polja da navedete zadnjih 5 poseta Americi. Ukoliko se ne i za to ima rešenje, postoji sajt koji se u Google ukucate i94 i dobro, ovde mi nije izašlo, ali uglavnom ukucate i94 u Google, evo ga, i tu ćete imati opciju View Travel History. Kliknete na to dugme i ovo ja neću sad raditi, ali imate Accept, Acknowledge and Agree. Nakon toga upišete ime, prezime, datum rođenja, broj pasoša i izlistaće vam sve vaše ulaze u Ameriku koje možete ovde da navedete. Takođe, da li ste imali američku vozačku dozvolu, da, ne. I ukoliko vam je bila izdata viza, kada je poslednja viza izdata i broj vize. Broj vize se nalazi u donjem desnom uglu, obično je crvenim slovima i brojevima oštampan, pa možete navesti. Zatim pitanje da li aplicirate za istu vizu, ako ste imali turističku sada za J1, onda nije. Naprimer, da li aplicirate u istoj zemlji kao i prošla viza gde je izdata, da, ne. Da li ste davali otiske prstiju, ukoliko ste vizu dobili u zadnjih 15 godina, sigurno ste davali otiske prstiju, tako je možete staviti da. Prebacujemo se na ova pitanja, da li ste bili odbijeni do sada za vizu, ne morate pisati neke velike detalje, samo recimo da, 2022. B1, B2, turistička viza, kako god, od te informacije možete staviti, i da li je neko popunjavao imigracione papire ili peticiju za vas. Ovde je bitno da napomenem da se ovo ne odnosi na green card, green lottery, znači ovo je samo zvanični papiri za imigraciju, ako je neko popunjavao stavljate yes, u svim ostalim slučajevima no. Idemo na sledeću stranicu gde se nalazi adresa stanovanja. Ovde je bitno da stavite adresu iz pasoša, bez obzira što ne živite možda na toj adresi. Imamo često slučaj da vam je adresa u pasošu recimo Bečej, a studirate u Novom Sadu, nema pojenta da stavljate tu adresu u Novom Sadu, zato što je to privremena adresa, znači slobodno se držite adrese iz pasoša. Zatim dole upisujete broj telefona, mobilni, ukoliko imate fiksni stavite ovde secondary, work phone nemate, jer niste zaposleni, vi ste svi studenti, email adresa, da li ste koristili neke druge brojeve telefona ili dodatne email adrese, i zatim jako bitan deo socijalne mreže. Ono što je bitno da naglasim ovde je da vaše mreže moraju biti otključane, vaši profili 10 dana pre samog intervjua za vizu i 10 dana nakon intervjua. To su uslovi ambasade. Bitno je da navedete sve vaše profile koje možda i ne koristite, napravili ste na Facebooku da bi igrali neku igricu ili šta god, znači sve te profile navedite ovde, iz padajućeg menija možete izabrati koju hoćete socijalnu mrežu. I ukoliko nema u padajućem meniju tipa TikTok, to možete ovde ići yes i onda navesti kako se zove socijalna mreža i kako mogu da vas pronađu na toj socijalnoj mreži. Nastavljamo dalje. Na sledećem polju su informacije. Prvo pitanje će biti koji je tip pasoša, svi ćete staviti verovatno ovaj regularni, nemate druge vrste.
Broj pasoša, book number je isti kao broj pasoša, samo ga prepišete. Država koja je izdala pasoš, u kom gradu je izdat, ovde ostavite slobodno prazno, opet država. I od kada je, to je datum kada je izdat pasoš, do kada važi pasoš i informacija da li ste nekada gubili pasoš. Ako jeste, dovoljno da napišete 2020. godine, putovao sam u Španiju, izgubio sam u autobusu, na primjer. Idemo dalje, sledeće polje. Sledeće polje se odnosi na informacije vašeg poslodavca. Ove informacije možete naći na vašem radnom ugovoru, u našem online portalu Yeti, ili smo vam slali na mail, lako ćete doći do njih. Na tom ugovoru se nalazi ime i prezime kontakt osobe, ime restorana, hotel. Vaš odnos sa tom kompanijom, to vam je budući poslodavac, znači stavljate employer, adresa te kompanije, broj telefona i e-mail kontakt osobe ove gore. To sve popunite i možemo pređemo na sledeću stranicu. Na ovoj stranici se nalaze informacije o vašim roditeljima, ime i prezime oca, datum rođenja, da li se otac nalazi trenutno u Americi. Trenutno u Americi. U slučaju da nemate jednog od roditelja, možete naravno staviti, to jest ako su preminuli, stavite informacije svakako. Ukoliko ne znate, da li imate nekog od bliže rodbine, ne uključujući roditelje u Americi, znači ovo se odnosi samo na rođenog brata i sestru, ako imate stavite yes, ako nemate no, i ukoliko imate neku dalju rodbinu, stric, tetka i tako dalje, stavljate yes, no. Razlika između ova dva pitanja je što ako ovde stavite yes, tražit će vam informacije kao što su prezime, ime, da je ta osoba supruga, dete ili brat, sestra, i status u Americi. Dok na ovo drugo pitanje, ako odgovorite da li imate neku dalju rodbinu u Americi, nećete imati podpitanja, čisto da znam. Ok, prelazite na sledeće polje. Sledeće polje su informacije što se tiče vašeg studiranja, znači iz ovog padajućeg menija svi zaberete polje student i upisujete ime fakulteta, adresa fakulteta, broj telefona, kada ste upisali prvu godinu fakulteta, znači bez obzira master studijete prvu godinu, a ovde ispod objašnjavate druga od 4 godine bachelor studija, osnovne studije i koji ste departman, da ste master napisali, ne znam, 1 od 1, year, master studies, department of i tako dalje. Prelazimo na sledeće polje. Prvo pitanje, da li ste prethodno bili zaposleni, da, ne, stavite slobodno ne, čak i ako ste bili na work and travel programu pa ste radili negde, ovde ćemo staviti ne, ipak se podrazumeva da ste vi svi studenti i da nemate vremena full time da radite negde. Ispod su informacije o obrazovanju, to jest ili ako ste na master studijama, ovde možete upisati prvo informacije sa osnovnih studija, moguće da ste menjali fakultete, a ukoliko ste na osnovnim studijama, ovde upisujete informacije srednje škole. Adresa, grad, država, poštanski broj, smer i ovi datumi možete slobodno što se tiče srednje škole staviti svima 1. septembar, koje god godine, i 20. maj, znači ovaj don, ako imate informaciju kada ste dobili diplomu, možete staviti taj datum. Prelazimo na sledeće polje. U ovom delu upisujete obavezno, ako god još neki lagano dodate ovde. Zatim, gde ste putovali u zadnjih 5 zemalja, imate listu, dodajete zemlje, obavezno ovde možete dodati i tranzitne zemlje, znači ako ste prolazili samo kroz i pročitajte ostala pitanja, verovatno će svima biti ne, da li ste služili vojsku i slično, tako da možete lagano preći na sledeći korak. Sledeći korak je polje koje se sastoji, da kažem, od 5 delova, neću sad prolaziti kroz sve jedan deo, vi obavezno pročitajte svako pitanje i 99,9% ćete odgovoriti svuda ne. Razlog zašto ovo stoji u aplikaciji je da ima pisani trag da vi ne planirate nikakve ilegalne radnje u Americi,
znam da zvuči glupo i da to niko ne bi odgovorio sa da, ali je obavezan korak. Tako da kad prođete tih 5 polja gde ćete svuda odgovoriti sa ne, ići ćete na sledeći korak. Poslednji što se tiče vašeg popunjavanja ove aplikacije, ovde treba da navedete 2 kontakt osobe da nisu iz vaše porodice, to je da nemaju bar isto prezime. Treba će vam ime, prezime, adresa stanovanja, grad, poštanski broj, država, broj telefona te osobe i e-mail adresa. Isto popunite kao drugu osobu. Svaki put kad prelazi na sledeći korak, automatski se sačuva aplikacija, tako da u slučaju da vam se izloguje aplikacija i ponovo morate da se ulogujete, ne brinite, sve će biti sačuvano. Vi kao studenti dolazite do ovog dela aplikacije servis informacija, a servis informaciju mi upisujemo. Nakon što završite, to je do trenutka kada dođete do ovog dela, ne morate više ništa da radite, javite se nama da ste završili aplikaciju i mi nakon ovoga ubacujemo vaš servis broj, program number i sliku. Sa time kompletiramo aplikaciju i aplikacija automatski odlazi u američku ambasadu. Na dan razgovora konzul ispred sebe ima vašu aplikaciju sa svim odgovorima. To bi bilo to za danas.